nyuma yaho umugabo mukuru wungirije w'ingabo za Fardc aho yaje ku ma operation atandukanye muri Nord Kivu, urabona ko hari byakomeje guhinduka. Ndabumviza ukuri ko ibitero bikomeje kugenda bisatira za Rucuru. N'imirwano ikomeye muri territoire ya Rucuru ndetse no mu misozi miremire y'Iminembwe. Ni amakuru mbashagezweho kuri uyu munsi wa gatatu w'indwi ku igenekerezo rya kane Ruhuma 2026, aho tugiye kuraba situation hari ndetse nuko kugeza ubu bikomeje kugenda bigaragara. Amakuru amwe namwe aravuga ko kandi akanemeza ko benshi mu banyekongo bakomeje kuzingutwa abo bahunga, mu gihe abandi bakomeje kugenda bagaragaza urukundo ruke bafitiye inzego z'igihugu zashyizweho zishinzwe umutekano. Hagati aho rero M23 idaciye ku ruhande yagaragaje ko ari yagize uruhare rukomeye mu bitero byo ku kibuga cy'indege cya Kisangani mu ntara ya Chopo. Hagati aho rero Bertrand Bisimwa we adaciye ku ruhande yavuze ko bagomba gusenya indege zose ndetse n'ibindi bikoresho bya Fardc biri kwitegura gukoreshwa mu rugamba rukomeye kandi rukaze rushobora kwibasira ibice bitandukanye bya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, aho yagize ati ntibyemewe na gato ku butegetsi bwa Kinshasa bukomeza kwishimira gukwirakwiza urupfu mu bice byabohowe bukoresheje indege za gisirikare, drones ndetse na skoyi. Iryo terabwoba nirikomeza kwibasira ibice byabohoye, ibyo bikoresho by'urupfu bizarimburwa mu birindiro byabyo. Ibiro nibyo yavuze adaciye ku ruhande. Ni mu gihe kandi ibikomeje kugenda biba mu gihe basohoye n'itangazo bemera ko aribo bagize uruhare rukomeye mu byabereye Kisangani. Mu jyani makuru ahari nuko AFC iri gutabaza ku rugamba Frdc ndetse n'ingabo z'Urundi bakomeje kugenda barwanira mu bice bitandukanye. Amakuru dufite nuko Alliance Fleuve Congo yatangaje ko ihangayikishijwe bikomeye n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorwa n'ingabo za leta iharanira intwaro rusange ya Kongo n'abambari bayo n'ingabo z'Urundi wa Zari ndetse na FDLR bavuga ko bagamije gufata Minembwe. Uyu mutwe kandi urashinja leta ya Kinshasa ndetse nabo bafatanya kuba rero bakomeje gufata Minembwe. Uyu mutwe rero ukaba ukomeje kugenda uvuga ko ibi bijyanye no gunyura amasezerano yo guhagarika imirwano yari yemeranyijwe n'impande zombi mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera Doha muri Katari. Ibyatangajwe nyuma y'uko AFC ivuga ko yavuye mu mujyi wa Uvira mu rwego rwo kubahiriza aya masezerano, ariko itangazwa ry'izo ngendo za Kinshasa zo kohereza ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mu nkengero za Minembwe no mu tundi duce mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. AFC isaba amahanga gushyira igitutu kuri leta ya Kongo kugira ngo ikure ingabo zayo mu bice ivuga ko bihungabanyamo ibijyanye n'agahenge. Ku ruhande rwa leta ya Kinshasa, abayobozi mu nzego za politike n'igisirikare bo bakomeje kwirinda kugira icyo batangaza ku mugaragaro ku birego byatanzwe na AFC M23. Nubwo bimeze gutyo, umuvugizi wa Fardc Lieutenant Colonel Mark Zuka yatangaje ko ntacyo ateganya kuvuga kuri ibi birego, ariko Regan Mbuyi we yakomeje kugenda agaragaza ibiri kugenda bibagira ati duhagaze neza mu mirwano iri kubera hagati yacu n'inyeshyamba za AFC
hamwe na twirwaneho intego n'iminembwe nitumara gufata aka karere ibindi bikorwa bizakurikiraho umwanzi ari guhohombera bikomeye. Nuko rero yabivuze, ariko ku mirongo y'imbere y'urugamba ibiturika bikomeje kugenda byumvikana amanywa nijoro. Roko Informa Safari aratubwira ibiri kugenda biba. Bwana Safari, waramutse neza? Baramutse. Kugeza ubu bihagaze gute ku mirongo y'imbere y'urugamba, hagezweho n'ayahe? Amaginga ya imirwano urabona ko yubuye mu bice byose. Nakubwira ko muri Sud Kivu ari uko imirwano ikomeye, ikaba n'ubundi iri kubera mu minembwe nk'ibisanzwe, ariko maginga ya muri Nord Kivu naho biragaragara ko imirwano yahinduye isura, aho nakubwira ko maginga ya bikomeje kuba biri ku rwego rwo hejuru, aho nakubwira ko imirwano ikomeye ikomeje kubera muri Rucuraho. Ihuriro rya Fardc rikomeje kugaba ibitero hano mu Rucuro, cyane cyane muri tuno duce nyine, muri tuno duce twegereye Rucuro. Birasa nkaho imirwano yongeye kubura ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko umugaba mukuru w'ingabo wungirije yaje muri turiya duce. Birashoboka ko yaba yatangiye kugaba ibitero karundura ku duce tugiye dutandukanye, aho nakubwira ko imirwano ikomeye iri kuba n'ubundi muri grupoma ya Bwito, ni hano za Kanyangohe na Kivoma, aho imirwano ikomeye n'ubundi yafashiranishije ihuriro rya Fardc ryagabye ibitero kuri M23. Maginga ya n'ubu ngubu biracyari umuriro ku rwego rwo hejuru. Ntabwo ari aha gusa muri Nord Kivu, imirwano irakomeje kandi irakomeye cyane cyane n'aha ngaha muri teritwari ya Warikare, aho nakubwira ko ubona neza ko Warikare ishobora kuba mu minsi mike M23 yayifashe, bitewe n'ibitero ihuriro rya Fardc ryateye ku mutwe wa M23, ariko bikaviramo gutakaza kwa Fardc aho bafashe uduce. Navuga ko ari hano aho imirwano ikomeye yari irimo ibera ari muri grupoma ya Gisimba. Ukaba ubona ko n'ubundi hari uduce dukomeye bita point strategique twagiye mu biganza bya M23. Tubona yuko M23 ishaka kongera ndetse no gufata ino ntara yawe kare, kuko navuga ko iyo mirwano yatumye ifata utu duce twa aka gace ka Samambo ndetse n'agace ka Karonge na Gasopo. Ubona ko utu duce twahise tujya mu maboko ya M23 mu mirwano ikomeye yabaye, ariko utu duce bikavuga ko ari uduce twa point strategique, ku buryo isaha ku isaha wakumva yafashe uno mujyi wa Warikare. Hano muri Nord Kivu hari byari byavuzwe ko n'ubundi nyuma yaho uyu mugaba mukuru wungirije w'ingabo za Fardc Jacques Charigonza mu byari byamuzanye ngo ni operation yo kuba wenda yagaba ibitero muri biriya bice ndetse no kureba buryo ki yabyigarurira, ariko byihariye akarinda umujyi wa Beni. Byari byavuzwe ko naho mu mujyi wa Beni habaye n'ikibazo, bazi ko M23 yahinjiye, ariko habereye igitero gikomeye, ariko nta igitero cyahabereye, ntabwo ari M23 kigabye, ahubwo ni umutwe wa EDF naru wahashegeshe cyane, kuko umutwe wa EDF naru wishe abaturage bagera muri 4 ndetse unatwika moto zigera muri 6. ubona yuko n'ubundi hano no Kivu ibintu ari hatari, ibintu bikomeje guhindura isura. Nyuma yaho n'ubundi ubona biriya bintu byabereye za Kisangani, urabona ko ubwikango kuri kote ya leta y'Kinshasa ari rwinshi, ndetse ubona yuko batangiye gusa nk'abapanga urugamba mu bice bigiye bitandukanye. ubona yuko n'ubundi bafite ubwoba ko n'ubundi ba 23 ishobora kuba
ishaka kugarura tuno duce ndetse ikaba yagera za Kisangani. yego ibyo biri gukorwaho iki kugeza ubu? Amaginga ya n'ubundi nakubwira yuko ikiri kubikora dutegereje ibyo uyu mugaba mukuru wungirije w'ingabo za Fardc woherejwe muri ibi bice nyine aho n'ubundi ari hano muri teritwari ya Lubero, ubwo nyine akaba ari mu mujyi wa Beni mu gutegura ama operation ndetse ubona ko bitangiye ibitero bito nubwo bitari byamuhira. Igitero kigikora ni ikikomeje kubera hano mu Rucuro, ubona yuko n'ubundi bigaragaza ko yaje kugira ngo agaragaze ko bahari ndetse ase nk'aho aca intege z'abasirikare bari bamaze iminsi badeployininga muri Sud Kivu bitewe n'imirwano ikomeye iri kubera muri biriya bice n'ubundi bya Minero. Bivugwa ko ihuriro rya AFC rikomeje kudeployininga abasirikare muri biriya bice kugira ngo berebe uburyo ki ryahangana na Fardc na Fdnb ndetse na FDLR bakomeje kwibasira agace ko mu Minembwe muri Sud Kivu. Kuba kugeza ubu ngubu M23 itaciye ku ruhande ikagaragariza FRDC ko igomba kujya gutwika iziriya ndege zose, kugeza ubu ni igice FRDC isi bikoraho mu rwego rwo kugira ngo nayo yirinde cyangwa se ikumire ibyo byose bishobora gukomeza kuba? Maginga ya Fardc nta kintu yari yakora gusa urabona ko yatangiye kohereza bamwe mu bantu basa nkaho bazi iby'urugamba ubwo ni nko guhindura umuvuno. Bivugwa ko n'ubundi harimo ikibazo cy'uko bamwe mu basirikare ba Fardc bashobora kuba ngo bagambanira Fardc. Ibyo nibyo biri kuvugwa muri ibi bice, ariko bigaragaza neza ko bitari bworohe bitewe n'uko n'ubundi M23 biravuga ko yinjiriye amakaritsiye yose aho n'ubundi ikiri kuvugwa. Bivugwa ko n'ubundi barangije gufata ikoranabuhanga ndetse na sinyare za biriya bice aho n'ubundi ibikoresho bakoresha nakubwira wenda nk'ibyombo ku mirongo y'imbere y'urugamba. Akenshi na kenshi n'ubundi ibyo bavuga uko bagiye kugaba ibitero ku mirongo y'imbere y'urugamba AFC ibiri kubyumva, urumva ko kerekane habaho guhindura ubwo buryo, ariko maginga ya nta cyari cyahinduka kugeza isaha. Hari abaturage bari kuva mu byabo? Maginga ya icyo nakubwira kereka hano n'ubundi za Warikare, urabona ko ubwo bari bwose bari kwikushinga bajya inyuma kubera ko imirwano yabereye muri ibi bice yari ikomeye ku rwego rwo hejuru. Ndetse nanakubwira ko muri aka gace ka Warikare abaturage benshi basa nkaho bashyigikiye FDLR isa nk'ayigaruriye kano gace. Bivugwa ko hanatuye aba FDLR benshi muri no teritwari ya Warikare nibo babashe gusubira inyuma bati noneho turajya he ko M23 yaje. Ubona yuko n'ubundi abari kwimuka n'ubundi ni babandi basa nk'abashyigikiye koalisiyo ihanganye na AFC. Na abaturage bandi bo urabona ko nta kibazo gihari. Yakoze deployment mu masaha y'umugoroba ndetse abasirikare bakomeje kuba benshi. Binagaragara ko nyuma yaho n'ubundi bigaragaye ko abasirikare bahari hariho abapolisi bo bari bavuyemo, ariko abapolisi bongeye kugaragara benshi bidasubirwaho aho bavuye imbaraga. Ubona ko bisa nkaho n'ubundi ari uburyo bwo kongera umubare w'abasirikare kugira ngo noneho bise nk'ibyoroha mu gukomeza gukora defense mu mwinjira ry'umujyi. Ubona yuko byahinduye isura nyine, nicyo kintu Fardc n'aba Fdnb bakoze. Naho mu yandi makuru bwana Safari, mbere kuri tujyane ku zindi ndagira ngo twemerere tugaruke ku kuba AFC iratabaza ku rugamba Fardc mu bijyanye n'ibikomeje kugenda bigaragara mu bice bya Minembwe. Yego nta kibazo.
ni ihuriro Alliance Fleuve Congo M23 ryatangaje ko rihangayikishijwe n'ibikorwa bya gisirikare bikomeje gukorwa n'ingabo za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo n'abambari bayo n'ingabo z'Urundi wa Zari na FDLR bakomeje gufata ibice bitandukanye. Uyu mutwe urashinja leta ya Kinshasa guhonyora amasezerano yo guhagarika imirwano yaremejwe n'impande zombi mu gihe ibiganiro by'amahoro bikomeje kubera idwa muri Katari. Ibi byatangajwe nyuma y'uko AFC ivuga ko yavuye muri Uvira mu rwego rwo kubahiriza amasezerano, ariko igatangazwa n'ingendo za leta ya Kinshasa zohereje ingabo n'ibikoresho bya gisirikare mu nkengero za Minembwe no mu tundi duce two mu ntara Kivu y'Amajyepfo. AFC M23 isaba amahanga gushyira igitutu kuri leta ya Kongo kugira ngo ikure ingabo zayo mu bice ivuga ko yahungabanyijemo agahenge. Kurundi ruhande leta ya Kinshasa, abayobozi bo mu nzego za politike n'igisirikare bakomeje kwirinda kugira icyo batangaza ku mugaragaro ku birego bizatanzwe na AFC. Nubwo bimeze gutyo, umuvugizi wa Fardc Lieutenant Colonel Mark Zuka yatangaje ko ntacyo ateganya kuvuga kuri ibi birego. Gusa Lieutenant Mboye Rigani uvugira Fardc mu ntara Kivu y'Amajyepfo yemeje ko imirwano ikomeje, akimangira ko intego nyamukuru y'ingabo ari ugufata Minembwe. Ati duhagaze neza mu mirwano iri kubera hagati yacu n'inyeshyamba za M23 hamwe n'izatwirwaneho. Intego ni Minembwe. Nitumara gufata aka karere ibindi bikorwa bizakurikiraho. Umwanzi ari kwahombera bikomeye. Umutwe wa twirwaneho urwana na Fardc n'abafatanya bikorwa bayo usanzwe ufatanya na M23 muri izi ntambara zimaze igihe zihanganishije bikomeye izi mpande zombi. Mu byo izi mpande zipfa harimo ibirego by'uko abasivili bagirwaho ingaruka n'imirwano. AFC M23 irashinje Fardc kurasa ibisasu byamurikiye mu bice bituwe n'abaturage. Ibintu Fardc yakana ikavuga ko ingabo za leta zirinda kurwanira mu duce dutuwe n'abasivili ahubwo zibanda ku kurinda ibiri kugenda bibera muri ibi bice. Lieutenant Rigani yabwiye itangazamakuru ko ari inyeshyamba zishyira ibisasu mu bice bituwe n'abaturage mu buryo budafite intego ya gisirikare, mu gihe Fardc ivuga ko ibikorwa byayo bikorwa hubahirizwa uburenganzira bwa muntu. Icyakora haravugwa ko Fardc n'ingabo z'u Burundi wa Zari na FDLR bateye ibisasu mu mihana ituwe n'abaturage. Ibikorwa bikaba bizarabaye kuwa gatanu w'indwi iheze cyo mu mpera ziheze. Bikaba rero bivuga ko ibyo bisasu byasenye amazu y'abaturage ndetse bikomeretsa abaturage benshi. Imirwano ikomeje gufata indi ntera mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo, mu gihe intumwa za leta ya Kinshasa n'iza AFC zasubitwa muri Katari mu biganiro bigamije gushimangira amahoro n'umutekano nk'uko twabibabwiye haruguru. Ni mu gihe rero ariko bivugwa ko kuri ubu umucanshuro mukuru Eric Prince yaba yageze muri Uvira kugira ngo yitegereze cyangwa akore verification mbere yuko abahungu be batangira operation. Bwana Safari, ibi bivugwa byo ukuri kwabyo ni ukuhe? Amaginga ya ukuri ko niko kuko nakugira ko diplomacy zawe zikozwe mu masaha y'umugoroba ziganjemo abacanshuro benshi ku rwego rwo hejuru, ndetse bigaragaza ko n'ubundi gahunda ikomeje kandi ikomeje. Yego. Mu gihe kandi ibi byose biri kuba n'ubundi bigaragaza neza ko ishusho ikomeye yo kuba n'ubundi basa nk'aho bamaze gutegura imirwano bitewe n'uko bigaragaza imbaraga n'uburyo bw'imitegurire y'urugamba, kuko mu bigaragara mu minsi yashize babonaga ko nta gahunda n'imwe ihari yo kuba wenda harimo kugenda begeranya abasirikare mu bihe bitandukanye, kuko abarindaga n'ubundi umujyi basaga ari n'abasirikare bakeya mu makara atandukanye, ariko urabona ko abasirikare bo babaye benshi ku rwego rwo hejuru. Kugeza ubu kuba babaye benshi abaturage barabivugaho iki Bwana Safari? Magingo ya abaturage urabona yuko n'ubundi nabo basa nk'aho bamaze kuvumbura ko imirwano yari ikomeye, ndetse bategereje kureba ikiri bukurikira, bitewe n'uko baba bamaze gufata umwanzuro
wo kuvuga ko batagomba kuba wenda bagira uburyo bwo guhunga, ndetse ubona yuko bamwe bamaze kuvumbura yuko n'ubundi imirwano bagomba kuzayakira uko ije, bitewe n'uko gahunda ihari n'ubundi ariyo kureba uburyo ki M23 yagaruka muri operasiyo, bitewe n'uko n'ubundi nabo bamwe bategerereje M23 muri uno mujyi, ubona yuko basa nkaho bamwe bishimiye ko yaza, ariko hakaba n'abariho kuri basa nkaho bashyigikiye ihuriro rya Fardc. ubona ko ari ibintu bisa nkaho harimo ihangana rikomeye ku rwego rwo hejuru, kuko imirwano y'amuka yinjiye mu mujyi wabwiraho bizaba ari ibicika, kuko ntihatabaho uburyo bwo gufata umujyi nk'uko ubushize wafashwe. Hazapfa abaturage benshi bitewe n'uko bamwe basa nkaho bashyigikiye M23, abandi bakaba bashyigikiye ihuriro rya Fardc. Safari, ibyo byose biri kuba haba hari abaturage wenda byatumye bava mu byabo? Amaginga ya nta muturage wari watangira kuva mu bye, ariko ubona yuko bamwe batangiye kugira ubwoba, ndetse bishoboka ko bitari buze kuborohera, bitewe n'uko abaturage bamwe harimo abagihishe, hari abaturage bari mu bice babahishwe ku rwego rwo hejuru, bitewe n'uko harimo nyine abahigwaga bavuga ko bakorana hafi na M23, ndetse batakigaragara hari habayeho ubwo buryo bwo kugenda babashakisha, ariko bitewe ko hari abaturage n'ubundi basa nkaho baba bakorana na Fardc, ariko bakaba basaba abaturage ko bakorana ibiki, bakavuga ngo ko ari abaturage, ubundi reka tubashyire tupfe kubahisha nyine, ukabona ko harimo abaturage bagifite ubumwe, uretse ko ari bakeya. Kugeza ubu rero, mbere yuko tujya ku zindi akisi, reka tubwire abadukurikiye ibiri kubera iwa, reka ubwo tuze tugana no ku musozi utubwira na situwasiyo iri Bukavu. Imirwano ikaze yongeye kwaduka, aho kuva ku munsi w'ejo ku wa kabiri ku itariki ya 3 z'ukwezi kwa kabiri 2026 hagati y'inyeshyamba za AFC M23 n'inyeshyamba za NDC Renovo mu mudugudu witwa Bukumbirwa muri groupement Ikobo muri territoire ya Warikare mu ntara Kivu y'Amajyaruguru habera urugamba rukomeye. Kuko amakuru agera mu itangazamakuru bitangaza ngo abarwanyi bagabye igitero ku birindiro bya AFC ahagana ku isa ya saa 10 za mu gitondo, bituma abaturage bagira ubwoba bwinshi. Urusaku rw'imbunda ziremereye ndetse n'izoroheje rwumvikanye mu masaha menshi muri aka gace, bituma abaturage babikingirana mu ngo zabo. Nyuma y'amasaha agera kuri 3 y'imirwano, Wazalendo yasubiye mu bihuru isiga Bukumbirwa igenzurwa na AFC. Imibare y'abahitanwe n'iyi mirwano kugeza ubu ntabwo iramenyekana. Cyakora amakuru avuga ko ibikorwa by'imibereho n'ubukungu byasubukuwe muri aka gace zongeye, kandi abatanga bamya benshi bavuga ko AFC M23 yakajije ibirindiro byayo ibukumbirwa ndetse n'ayitwa Rusamambu. Bivugwa ko ubufasha bwaturutse i Belarus bwageze muri ibi bice byombi mu gitondo cyo kuwa kabiri, nk'uko ro bigaragara urugamba rukomeye rurakomeje. Ni mu gihe kare M23 yakajije umutekano muri Bukavu, bijyanye n'uko hari amakuru atari meza yari kuvugwa ku Bazalendo. Bihagaze gute bwana Safari? Amakuru asa naho yateye uburombogoro muri ibi bice. Yego, kuva Bazalendo nuko bakomeje guherezwa, ibi byatumye Bazalendo bamwe batangira kuba bashaka kuba bagenda nabo bakagaba ibitero mu buryo butandukanye. Urumva ko bitari kuze koroha, bitewe n'uko ku ikubitiro hari ibitero bahise batera kuri AFC. yego, byanabaviriyemo ubupfu ku rwego rwo hejuru, aho nakubwira ko bapfuye ku rwego rwo hejuru. abapfuye ni bande? Nabo Bazalendo n'ubundi urumva ko nyuma y'ihezwa nabo basatse, niba barashakaga gusa naho bagaragaza ko bafite wenda imbaraga, ubwo bishaka ari uburyo bwo kuba barashatse n'ubundi kuba bagabaga biteguye ngo bagaragaze urwego rwabo. Nakubwira yuko n'ubundi
hapfuye abasirikare batari bake, aho hapfuye abasirikare bagera muri 4. Aha ngaha ibitero byabaye n'ubundi hano byari biyobowe n'umujenerali bita Mapenzi. Yego Bwana Safari, reka tugushimire cyane, dusoreze ngaha. Yego namwe murakoze cyane. Namwe banywanyi mudateba kubana natwe ngaha kuri imbonesha kuri imwe Rudende bashyikiriza amakuru atosoye abarabana n'umutekano, politique, ububanyi n'amakungu ndetse n'ubuzima bwa munsi bw'abanyagihugu. Dusoreje ngaho dukurikiye bwa mbere ufite sabone, ntuzongere gucika ukundi n'amakuru ndetse n'ibiganiro tubashyikiriza ngaha. Astra Vista.